ngamfishane ngicela bamfishane kakhulu bahaha abafowethu babona ithuba elivela uNkulunkulu esipha lona ngothando lwakhe esithanda. Amen. Sikhuluma ke ngenkinga lapha endlini. Ihlabathi ziyagqibana. Khuluma ngenguquko umhlaba uyaphenduka. Khuluma ngohlangu kudlala neza befundisi baseNazaretha. Khuluma ngenkinga abantu bangcwele abahle enkosini. Khuluma ngomanda sithebeni obenjengentonyama. Khuluma ngomnqamlandwendo beyibheke esikhogweni. Khuluma ngomlethi kanomadelana zonke izizwe zithi mletheni nathi siza umbona. Khuluma ngomehla kabhekananga nakasayitshene velele. Ithi inkosi yamaNazaretha ngelinye ilanga kungena indoda ezibe lapha entandi izobhabhadiswa. Awungeni ke kuleli bandla ungalishonga igama lakho nesibongo sakhe emanzini. Ithi inkosi yamaNazaretha igama lesibongo ndoda. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzele. Nkona amaNazaretha. Lokho kwenza wethu uShem yakwazi. Igama lesibongo ndoda. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzele. Ndoda igama lesibongo. Ithi indoda ngabulala abantu abosenzele. Yambuyisela ngapha eceleni yaqhubeka nabanye ababhabhadisi. Kwathi le yabuyela kwigama lesibongo yesisisho yasimfaka emanzini waphuma. La ngikhona ngisendaweni encanyane ekhoneni encane efishanyana elingana nami. Ukuthi uma ngabe kukhona abantu abakwazi ukuposta ukuthi uShemba kayena uNkulunkulu. Uma ukuthi uShemba kayena uNkulunkulu wabona kanjani ukuthi le ndoda yabulala abantu abosenzele. La phenteke ngasekhaya mawusuka kwemereni shona phansi enteke mokhupha ukuthi dundu kulinda kwakusegezangani kwakunomuzwa kakhumalo kuku indoda igani yamakhosikazi mathathu isiyahamba eyodwa emhlabeni inkosikazi. La makhosikazi yabethandana eluka namakhanda eqhobana ngisho intwalo mathathu kwindaba enhle ukuthi amakhosikazi akwakhumalo ayathandana lapha enteke lo muzi ukhona namhlanje. Mayihambile le nkosikazi emhlabeni ivela ibuye njengoba iyona ifika ingene endlini ayifika ihlalele kuze kuse. Zahamba insuku zahamba inyanga inkosikazi yenza into efanayo baphuma abantu ekhabalala komakhelwane yangayeka ukufika ekhaya. Mase nje 7 ka 8 ingene inkosikazi ukuhlala lapha ecansini la idulele ididu. Kwase kusuma enye indoda okamala kwakuthiwa ucele ebe umushumayeli enwali ukhontela ubememeze ekuphakameni ekuseni ngo4 ithabayo babhadiswa bo yayizwa le ndaba bakhelene enwabe nasegezangani. Yasiya khona yafika athi ngeke ngithandaze makunje kodwa ngicela ukuthi ngithumele kumshumayeli uJingela waseMangeni akuphelezele uyobikela inkosi. Ikhona inkosi ephambili indaba idinga inkosi. Yayisithi indoda yakhumalo ngiba khona nawe ungiphelezele. Base bethathu bephelezelana beyinkosini ekuphakameni bafika libika udaba. Yayisivungami inkosi yasephambili athi awuphinde baphinda basho athi yangabanaka bathema sebekhathela uguqa yasithi benithena ke niphinde nisho okwesithathu yaphinda vunga amathi
yasithi oh sengizwile ngizothuma umfundisi umbali ngomsombuluko ayothetha lelo cala wagijeza umbatha wayewehla lapha phesha komfula wakhuphukela wakhumala wafika nje emini bebada abantu wangena ukhumalo wahlala wababingelele esegqokile bathi bamnika amanzi wathi cha nganginiki bathi bamenzela ulutho wathi cha nganginiki ngithunyiwe uma ngengadla kuzolahleka lokho engikuthunyiwe washaya u7 basebetha bomndeni awu seseduze lo mama kwathi wayihlala nokhumalo wathula thitu yangena le nkosikazi kulukuthi yangena ahlala esililini ukhumalo uhlezi ngapha yasisukuma indoda enesibindi sikaShembe thunywe uShembe yasukuma yaguqa yavuma ingoma kwezasekuphameni yathi imkhokhelo engcwele ngikhokhele emandleni ahlaza ukuze kusinde umoya yesithi inkosikazi ngithunywe uShembe kuwe wenza ihlazo kulelizwe kuthiwa ngizokubuza ukwenze njani yini ekubuyise ezulwini akufikanga ilanga kwafika umbatha ethunywe ilanga engumfundisi ukukhuna namhlanje angikho ke ukukhuni kodwa ngilala ngikhona nkosikazi ngithunywe uShembe umuntu ongekho akukhulunywa naye kanye uyakuhlula umuntu ongekho uma ummemeze kanje umuntu ongekho umenyezwa kathathu futhi awujaha uma ukhuluma nomuntu ongekho uhamba kahle ukhuluma sidenga noma kuthi unamawala kodwa ukhuluma sidenga usuwenzela utakuzwe wathi umefo wosesithathu yakhwehlela inkosikazi endini uguqile ukhumalo yasukuma yaguqa nayo sikhuluma ngomuntu osetabathini kodwa inkinga ubuyisiwe ezulwini wasukuma waguqa wathi baba akakholuthe ngibuyisele ezulwini akunasi isono umnakwethu wangeluka wangilungisa ekhanda ngamuhle waseqinwe lezami lapho kakayini wayigoqa ngephepha elinsundu wayifaka phansi kwanasi imbiza kuthiwa ezulwini angizoyilanda lezanwele zami eziphansi kwaliyambiza khona amakholo waphenduka umfowabhatha wabuka laba abasendlini wajamuza ukuthi uthini ubatha wasendlini jamuza wathi ubani ozosukuma ngiyena la ekhaya kodwa ngithunywe uShembe ola ekhaya kasukuma aphenye liyambiza zikuphi inwele zakho ithi inkosikazi zilapha ya akena uNkulunkulu lo hambe ndlala amafoni wakangeli kushena noma kuthula kodwa wakangeli kushena ayibongela ngisho lutho wasukuma umyeni wale nkosikazi waphenya imbiza emsamo zaphuma inwele ngephepha elibrown zikhona umna kwabonze lento ukhona endlini uthi ke umbatha thatha inwelweni kuvunyazwa ngoba ziyafuna ezulwini sengizokobi ke kuShembe ukuthi into ebekuyisa unkosikazi yini ngikhola amakhona wayithatha umyeni wale nkosikazi inwele wayinika umnikazi wayo wathi umnikazi wazo ngiyabonga sengiyezulwini wathi umbatha akuthandazwe bathi akekho wacimela nobani wabeka izandla nje wathi bathi bethi amen wayengasekho unkosikazi selokhu ahamba akaphindanga wabuya yayisilinda le nkosi esihlangene ngayo sithi mase sekuphelele umbazini sekuphelele bonke abantu ababazi ephakameni besivuma ingoma sengihlala phansi umthiyane ngiyambona ujahile ukhuluma walibona kakhulu ilanga ithi inkosi yamanazeli mase siphelele sonke sesiqoshaza kuhle kwenkawu phambi kwayo besivuma ingoma ithi ilanga lokukhanya
usiphelelile asikhombela athi ilanga lokukhanya nguwe ame lapho uzubona yini phada lishembumethi lutho unyazi luNkulunkulu kube khona umuntu othi kasiyena uNkulunkulu nithini manje nasiqalela intuthu manje sontweni manazareth ithi inkosi izikhotha esihlabelelweni inoma lethi imnikele ngenjabulo yokujava emzini wasekuphakameni ithubani ujava sikusho thina sisho nabakhohlisi sithi nguwe ngiyajika ngiyaphose emafonini ngithunyazi ludidekile what detection yabo Subhana wikhetha inkosi engcwele kana kaNkulunkulu angizokuhlabelela izwi likho ngimkhuhlane kakhulu ngizobeka nje amathathu nje ilanga ilibonile kakhulu ngididile futhi kakhulu isikhathi sakhe ngaqala ngo1963 ukugida ngikhumbula ngomnyaka sisuka siya ubaba wayese esikole lapha bakuthasithi bekuthiwa entaba mhlophe waya lapho baba sisuka ngapha ngo1964 siya khona ngebhasi uma sifika lapha sebefile abafana bakwaZulu baba sebefile athiwa mase sasina ukuthi mase kuphela igidi sifusisa igidi laselithi abanitshela abafana bakwaZulu ukuthi bangahambi balinde nambala sahlala salinde kwenze sibukana sodwa manje ngabe kwenzakalani naku ukuthi masebahamba bonke sihambe abantu abamhlophe lesikhothi kukude sahlala ngisesilindizwe ukuthi ithi athi buya izwi kwathiwa gqokani kube mhlophe nonke nenihamba ngebhasi ngiqala ubona uJehova izitsha zingena ebhasini sifakwe ebhasini ngaleyo langa kwangena izitsha sahamba nazo saphuma sashuwa sayihamba ngeGreat Town sisaya saphuma saphumela eMoyeni sahlala ngo-N3 sesenzela ukuthi singene eThekwini nambala sahamba lapho selokhu zishintshe odwa ngizibongana uJehova ngobelungu hamba noNkulunkulu phela manje sinoNkulunkulu ebhasini izinto sezimhlophe sijeke lenzekela ukuthi lo ibhasi lo ifike lapho siya khona ngoba seliphethe uNkulunkulu nambala sahamba izitsha safika sangena eThekwini babeduka ke lo driver wayeshaya ibhasi eThekwini lasiwa kahle nami ngaleso sikhathi ngangakasebenza eThekwini ngalazi kahle ingena la ibhasi iphumela ingene la kuzokusiza bamagaraji cha nanku thatha umngeni base sifuna ukuphakameni ke manje lapho sihambe sakhona uJehova nambala sagcina siphumelele sayafika ephakameni sayishiya izitsha sabuya lapha ngabona khona hawu kanti uNkulunkulu njani ngelinye ilanga ke bantwana kaNkulunkulu lapha ngibona khona ukuthi akuyena umuntu lo bathi bangayishona nabo thina nje esazikho uNkulunkulu siyazi uNkulunkulu bathi bangakhuluma bathina siyabuloko saqonda nje sathi uNkulunkulu ngeke noma kuthiwa ayikho into yokuthi yabona bose kule minyaka enguyo nje sengingaka usengaba ibhada ngathi ngabe kwenzeka kanjani kuthiwa umthiyane kabona ukuthi uNkulunkulu ngaphi hayi ngeke ngelilanga siseshowe la kulomzi okuthiwa kwaphendula imkhona masifika khona besenze njena ke uma ufuna ukusheshsha ukuthi anitayimisi la uma besenze nje basivunula kuqala uma ukhona ufuna ukubika kuba uthi ke mawusuvunule bese uqonda lapha kulala emgidini awudressike wena ovunule kufuneka ujackse emgidini uzothi ufika nje ubunceka la bashimali bakuncekise lapho ubudlule ubufika uyibika ubike busuhamba make ngalelo langa ke kwenzeka isimanga khona indoda engilandelayo mangifika lapha baba sifika sekanje sofathi ikhulume ilanga ke aqale ukunaka nje ubadebesho bheka lena hayi khuluma ndoda asekhuluma uyayibika uthi baba sengithula umakoti
wayengagani umthetho wakhe wayenesiphiwo saNkulunkulu uNkulunkulu wayememukelise ukubona imfihlakalo zabantu limasi futhi la kodwa mhlase esekuthola umakoti wahamba uNkulunkulu lapho kuthola khona uNkulunkulu wahamba lithi ilanga wanele wakhuluma lokhu eqhubeka nokunikelisa abanye abantu akithi awusuke lo muntu ufuna asuke phela nami ngikhuluma buye ngapha thathe ngapha liyameka lo isithele esibambulayini kuloko siyeqiwa manje uyabalo asisakwazi ukukhuluma futhi ukhuluma uthi uzokhuluma uweqa umuntu ebese ukuthiwa akalinde la banikela abantu ngapha baphendule babusiswa basukume thina simile la bathi ngesikade baphenduka ilanga lambuka lathi uyobona ngani uNkulunkulu mase sisukile kuwe lasho kangena nje lathi uyobona ngani uma uNkulunkulu esesukile kuwe eseyithathile lento ayikunikela impendulo ayizange bekhona into edini ngayibona ibuka ngapha kanti kusonyela kodwa kulungile kusisi wayisukuma mayibika nami isuka ngiziya lapha ukuthi ushembe uNkulunkulu senibonile ukuthi lokhu athi ukutholile kuzomlahla kuzomkhipha kule nkayiyo nambala wabe semphika uNkulunkulu wabona kuthe lapho kufika khona insuku naku isikhathi senyanga ezulu kuzovela ukheyo labanye besebona uNkulunkulu wabo sihamba nenyanga ezulu hayi wabheka le athi nakho kwakushuba na kanti kuyabonwa yila nathi siyenza kulo muntu kasambona uNkulunkulu uthe hamba nje emhlabeni hayi uNkulunkulu bengasazani na lithi ilanga lifike lapha lithi kwambonami kwahambe inkosi endala kwambonami lifika lapha nekuyokwenza inkonzo khona siyagida ke bese libusisa imigidi mase libusisa imigidi lavela lavula inkonzo sivunule njalo inkonzo ivulwa sivunule lalihamba phakathi kwegidi senibone into eyenzekile esazokwenzeka engakafiki sithi eyenzekile ngoba isiyenzakele manje yenzeka emva kwalokho lithi ilanga njoba ngiyalena nje angazi lapha ukuthi lenkosi ekhona manje yozivumela ngaki sise la emkhathini ngoba kangaki sise la emkhathini ngoba kanye noma kube kabili kwathi nya nambala inyanga ezulu yaya kanye ngo1977 May baphela aphindanga sayo lathi ke kodwa ukhona umuzi uma kuphela la esiyoya kuwe imbuzi lasho njalo athi akuba umuzi ukhona esiyoya kuwe nambala lo muzi ubuye isikhathi senyanga ezulu sekuthuthiwa bayasemanjazini sebese intambanana sekuthiwa lapha kwamdedele kuse empuza iyafika inyanga ezulu ibambelela inyanga ukuthi kuphi la usebuza khona impuza hayi lapha kwamdedele uJehova wangena amen nakho kwamdedele impuzi khona usho abelungu sebeyithathile impuzi sabuka lemehlweni uthini inyanga ezulu impuzi khona kuyakhulunywa lokusikhuluma la ngalimbe ngoba into eshiwo ushembe ungaphuthuma izokwenza kusasa mhlawumbe uyowenzeka ungasekho siyenzeke ingane zabo siyobonwa zingane zabo angayikhuluma namhlanje into la ingenzeki kodwa iyokwenzeka amen nambala sasibizo lapha basesikhuluma lapha uMsipala kokhulunywa yona indaba lapha angabona isimanga mina abelungu indawo beyibuyisa etafuleni beyibuyisa bethi sekubekwe imepha enkulu lapha sibuka le map sijwayele imepha ukuthi phela sasifunda ezekhathi kancane asibona laba sebekhona ngaze ngathi kula asambeni siye khona empuzo kanti ukukhona lapha ngaphesheya asambeni siyobuka niyeke leli phepha siyokhuluma siyibuku nampala sangena emotweni sawela sahamba kwawukhonjwa kuthiwa indawo kaShembe nansi ibuya bayibiza ngempuza hill bona bathi impuza bazi bakhomba khona uma ungena empuza
nanto nenye ekhona indawo bathi nansi le ndawo wayifika ubaba omkhulu eguqa sekusho bona wena ubona wayiguqa la ebese suka engena la impuzi nansi le namanje ikhona leyo engisho ukuthi lapho ngikho ukusho ukuthi alikhuluma iphutha njobe imbobo zithi nje umlomo ongathethi imanga kunjalo uthi ngithi ngoba ngangikhohlwe lento wenza into enkulu emndenini wakithi ubaba wami sinobaba babe bathathu uboma umdala khona olamba besibakhona baganwa ke baganiwe bathu lo manje yaganwa njalo ehamba nkosikazi phambi kodwa singakafiki nasekhaya ahamba zaza intathu abese uyobika kubaba uyihambe futhi sekulotsholo sokuqedile nje sekuzomuntu umshado bese hlatshwa isibhobo ihamba hambe emhlabeni mase ya uyobika kubaba ilanga umsebenzi elanga mase uyobika elangeni lapha fika lithi ilanga ubukhosikazi wakho mdala athathe bese thi ubaba ayukho isekhaya hamba kufika umqosha hamba umbophisi namhlanje uNkulunkulu ke kayini ukuthi umthanda kangakani umuntu hlukana nesithando sakho uthi akayini elokhu yale lokho sekushilo laba abantu abasiza lakho abantu angafani nathi mhlawumbe mina ngaziba mina ushuka imloko uthi hamba ngomqoshe ngizophekelwa uba kodwa laba abantu abadala ba ushembe sethe ukuthi sebebambe izwi abazothi aphindele ekhaya ubaba wami mayifika ekhaya unabane wabo wayengenhlanhla wayesenomama wakhe nobaba wakhe abamzalakho omkhulu wami nogogo kuxoxwane kuhlale esekukhulunywa ke manje umndeni hawu kade ngiyobika lapha njoba nazi ukuthi hanjelwe ingodo sikade ngiyile enkosini ngiyobika hawu ithini inkosi ndoda inkosi ithangixoshe lo nkosikazi ithani uthi namuhla nje angalali la mama kodwa angathathi lutho olwakhe mnike nangangimnike khona ahambe nakho okwakuphumekile ngamnika ngingamephusi akahambe nakho kuba kunjani ho vele ikhehla nogogo abazali ubaba lo bethi akukho thina sokhuluma sekhuluma inkosi kwelini akake siphikise lento maye usethi inkosi ikhuluma kanjani mabizo wayelandwa njalo esalungisa yena wathi ukuthi ubaba uzobuya hawu wayebizelwa ngaphezulu lapha kamakoti nangu ndodana kade hambile lapha eyobika enkosini awukhulume ndodana ufuna ukukhuluma lokade hambile wasiyakhuluma chabo masibanibani ayibize ngesibho ngoba nami ngize ngambona ngangakabikho lesikhathi kodwa ngize ngambona lo kuthiwa uyelwa igane kwamthiyana manje mangishaya ibhasi ngidlula lapha sebenza khona ngizama igane kinjalo lo awu bese ikhuluma baba cha masibanibani kade ngilapha njobuwazi siyabe siyathela lapha kuyahanjwa bahamba hamba bathi bezingodozi izwi ke likashembe lithe angugodukisekini wena ubophise nje uye kini akukho onzo asabani kodwa nje mina ngeke ngisaba umyeni wakho ngeke usaba unkosikazi wami sebopha wena ayithakaza phansi wabuya the hayi kwafika imilika waboshiswa wahamba wathuthwa kahle wahamba lithi ke sephindela ubaba seyosho ubaba ilanga ukuthi ngosiseseni simhambe sile nkosikazi lithi ilanga hamba ke manje ungaceli intombazana la eNazaretha hamba uqona uthanda ikhombo phandle wane imvume ba ukuthi hamba uthatha intombi yangaphandle engekho kule nkomo izokholwa mayisila nambala wenze njalo baba wathatha intombi leyo ngaphandle kweshaka nayo akuthi wayengena ingane lo mama wenza wonke lokhu ingane azikho lo axoshwa uwazi ukuthi manje la bazofika bese bezala ingane ikho ke lokhu kufanele basithele bengafiki nambala baba wenze njalo wathi intombi seyiyayikholela uthela ya ngakubona nje lo mshado seshada nabo baba ngoba la isebhekile
seshada nalelo wafika wazala ingane lo mama waze wayihambela nje ngesikade baba wathola uba nezingane sekufike lo wakholwa futhi wakuthanda uNazaretha waqhubeka. Ngikhuluma ngento enjalo kubantwana kaNkulunkulu ukuthi silandela inkinga uma ushembe ethe ungabeki phansi lelo gama uthathe ufake esikhwameni ngoba kuzokwenzeka lokho ngeke kuhlale kungenzeki. Ubaba wabo ozala mina wathi sehambile emhlabeni yafika ngale namshembe bafika ufuna lapha thatha aphenyele ayawabikho phindela wena mthiyane uyohamba ngoKhisimuzo ngenyanga kaKhisimuzi ke wena uyohamba. Ubaba wami bethi mayigula noma ngagula njani ethi angithi akuyona inyanga kaKhisimuzi. Baba ngakabiyona inyanga kaKhisimuzi hayi abantu abawenze khona zonke. Nambala kwenzeka isimanga abantwana bakaNkulunkulu. December 17 1972 December 17 kwakuyisonto. Ngiyavuka endlini lapha athe akusekuhle lapha baba kuphume ke ngiye kuyena. Afathi hayi mntanami sesishayile isikhathi. Sekuyinyanga uNkulunkulu wangikhomba yona uDecember la. Nambala waphuma umphefumulo ubaba bayihamba inkosi kusiseni kuzo. Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe AMakhosi nabeFundisi. Inkosi izibabusisa. Sizivala inkonzo yethu manje nesihlabelelo samashumi ayisishiyagalombili.